في ويدي توالين ونيني غازول في اللون الساكين يرزد غورنا إن بكي الحرمة أنا زورا مقران ماس حكيم قاسي أد نسقارد شيدس كرا تمثال إوا كان هذا غادي يهضر غاف السيدي كي نسى جديد إلى دي الدون هذا سيني حكيم قاسي أسيا ماينيك هذا كارتي كي سانك أزول فلما صبرنا ثاني ميرثي لانفيتاسيون هي. ميرسي مي دار زاد غورنا غار ذاكيا يكون غادا غادي نيض أنوي الحكيم قاسي كأنك كي السنان ويا درك السنارة. Hakim Qassir, Danazor, c'est un artiste, auteur, compositeur, autodidacte. يديوسان سي بقايث ديوثن تدارث وميتسمين من لالا يديوسان وثبع ذرا في تمدين بقايث يقتعيشن ذا يدي كندا دوبي 2003 كسياس 2003 ذا يدي كندا. هي بغيغا كي تستقصير يمين ثيملي تناقبو الساكين غافض في سياكين كي جديد يكون هذا غد مسلايض شويه غافو مشوار كويت بويض سقمي تبديض الشنا ارمي ذا السا مكيا مثلا تصاوض السفغض اضف سياكينك ذا شارع مني غصبرنا امن كي عمي نزور المرة تمرت القبايل بديغ شنا بديغ جو مانتيريسي شنا اسمي لي غمزية دونك كثمغري وين اين يسلغ la radio, la chaîne 2 à l'époque, je suis avec la télévision, la chaîne 3, قرار تدارث اسك تغني راك قرار تدارث اللي غمزيه غير نسلغ كان حمل غادي لي قرار دونك السلغ الى ورار الخلاث الى ورار يرجازن لي زارتيست وميخدم النظام donc Guimernia Khan, je m'intéressais donc à la musique, au chant et tout. Donc chouïa, j'ai commencé à vouloir apprendre un instrument. Mais des choses une guitare, un violon, un instrument, c'était vraiment difficile. Donc je في guitare إنه قرباج. سي مسمارون سلوح et tout avec bon c'était artisanal c'était pour jouer aussi mais c'était pour les débuts d'un rêve si on peut dire ça ذا شو عندني سقاسن à l'âge de 12 سنة كان à peu près 12-13 سنة يمرني ساعة vraiment le premier instrument صح c'est-à-dire la première vraie guitare. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à jouer et à apprendre vraiment à jouer en même temps à chanter. Les deux en même temps. Coordonner les deux parce que c'est pas toujours évident de le faire. Même si c'est le مزازا guitare واحد كان غير لوني كيسلم اذان انا غنحكوا ناض شويه فين شتاكي. باش راه منيا زمرا ديني غير المضغ وحدي معنا المضغ وحدي تواليغ وذاك يتكاثن يتقصر من غورنا كذا دار فيتو تولي غنمشي خدمن تولي غنمشي لعبن ومن بعد كماسي السقسايه نمشي راه خدمت ثيا ومن بعد كماسي سيوث كماسي تون نوت سنات ثلاثه كماسي تتصات سنيت يوث ومن بعد كماسي تخدم تام بتي مورسو دون شونسون تزليت et شويه donc ça a pris du temps c'est-à-dire c'est pas du jour au lendemain oui, c'est sûr. Quand même زمرا مدينير ça a pris quand même des mois et des mois ouais. mais شويه avec la persévérance ouais. Donc je suis arrivé quand même à apprendre mais تقدر ذاكي est-ce que تخدم هكا des cours pour perfectionner ناس نوض حوايج دارا سلم اسي دي تموت pour être quand même ميد الحق غير ذايا j'ai pas vraiment pris de cours mais c'est-à-dire les cours c'est-à-dire le perfectionnement يخدمه je l'ai fait plutôt كثمورث mais اسمي مقرا شويه اسمي لي donc دي lycéen en même temps à l'université okay. Donc quand j'ai fait l'université Zina j'ai croisé beaucoup de gens c'est-à-dire qui jouaient de la musique de très bons musiciens et
غرسني تكميض غورسني كملوا et en même temps on a formé des groupes aussi donc des groupes de musique donc on pratiquait beaucoup et donc c'est là aussi je me suis amélioré, j'ai amélioré ma technique, j'ai amélioré mon jeu et voilà donc ثورة منزيد دارسيديس ينظر النظام اسكي لا يوان نغاها تكثر نغيوث اي بوركوا با كي يجبدنا كا يعني غورس حفظ نغساغ ان موديل غورس اسك ساغ ان موديل شرا منير اسمي بدير ميلمذغ لا جيتار ميلمذغ الشنا بدير كمويد مرة تمور القبايل دونك المذغ من قلات المذغ سليمان عازم المذغ يوسف الجاوية سكون ابل لو فولكلور كابيل mais juste un petit peu après ou alors c'est-à-dire je voulais développer un peu plus parce que j'étais plus attiré par la musique moderne kabyle. Donc il y avait Yidir Jamal Allam, il y avait Boualam Shaker, il y avait Farhati Mazirni Moula, il y avait beaucoup, donc c'était cela qui m'attirait plus. Donc ce qui m'a poussé aussi donc à apprendre la guitare différemment, à jouer différemment, à jouer ce qu'on appelle la musique moderne. Donc avec des accords, avec des arpèges, avec des choses comme ça. Et c'est à partir de là donc on va donc j'ai découvert aussi beaucoup d'autres artistes كم شنود كم مكسا كم مناد إنصليون إنملايان beaucoup d'autres artistes et plus tard plus aller vers la musique occidentale et la musique universelle. Donc voilà. C'est un peu de tout. C'est un peu de tout. C'est riche et varié, voilà. Tant mieux. ثورة هذه سكوسني كيف اللي ذيك ديال كندا اي اطاس لي زيفينمون كتسيينا كول تي مغربيين كول دوطخ زيفينمون اسكي لو سمي يتحضروا نغيث يتشنيض دي كرا تكوناثين اكني شفير قسمي دلحق غردايغ الكندا en 2003 بدير ديجا يمير الوقت 2003 ou 2004 بدير ديجا عرطني لقيت مغربيين القبائل لي تري كومينوتير شفي غير ميرني كان ذا الكام الا اسمي لا نخدم في مغربيين قال كود دي ناجو لا مش فاهم كي سميتها جون دو بريبوف فوالا جون بريبوف ومن بعد السيني غرداير j'ai participé à beaucoup d'événements soit avec le CAM avec la Kawash, avec Thirgwa, avec d'autres artistes. أتصلت مغربيين يخدموا نغي يخدموا غدا النيكيا خدموا plusieurs fois le Balatou de Montréal. J'ai participé déjà à Glissé-Lidor 2 fois. J'ai participé déjà dans des intercommunautaires comme en 2014 je pense. En 2014 il y avait eu c'était l'amitié Québec-Kabylie-Catalogne. Donc j'ai participé. Plus d'autres. Bon, je suis rarement mais c'est bien. ثوري كون غاد هضرت شويه في السي دي كيني دا شو مالو شو تبغي غادي نضا كاوياد نعطي دي سلن اسكي لا ميساج سبيسيال كو تو فو باسي سيكس نغ شو كي ديرنا كان ايوا كانت السفغاط ديسيدي تخمم سي دي جديد ديكي او كندا ستادير ثيدت ويا ماشي غدا سيدي غمزوار وينو اوكي ويا زمرا ديني ذا سيدي ويسين لو سيدي غمزوارو خدم خطون 2000 الجزائر دونك افون د صغار ديا
ذا شو ودي في غير sur le plan commercial. C'est-à-dire il n'a pas été commercialisé. Il y avait juste des passages à la radio. Je fais, bon, il faut quand même. Il y a eu des passages à la radio chaîne 2, le Behjan à l'époque, je pense la chaîne 3 aussi. Mais en bas, il n'a pas été commercialisé. Qui est aussi au Canada, donc après, comme si il roule dans les oubliettes. Mais le vrai, dans la volonté de faire un CD, de composer, de produire, c'est-à-dire depuis, bon, c'est-à-dire je l'ai jamais perdu. Donc le CD des traitements, c'est un petit peu la continuité Wenchta, mais c'est pas la même chose. C'est-à-dire en 2000 et c'est un peu différent. Donc où le thème principal c'est plutôt d'ailleurs la vie qui traite plus de la vie, mais c'est la vie de la jeunesse, la vie des gens, le mal-être, la soif de vivre. Donc c'est un peu ce thème-là que je traite. Et en même temps, l'amour aussi, Thaïrien. Donc Thaïri aussi qui fait partie de la vie. Donc j'ai un mélange, donc j'ai quelques chansons aussi sur Thaïri. Et aussi j'ai varié, donc l'internat français, Stromir. Le reste c'est des chansons voilà. Et le prochain spectacle le prochain spectacle, ça serait le spectacle de lancement, l'album justement. Radilin le 28, donc 28 دي مغرس ذي تزقى الباترو لو بريفو. Donc la salle Le Patron Le Prévost دي sur Christophe Colomb. Donc تسمى غادي نتهيئ justement donc هذا لونسير l'album En même temps, le CD en même temps avec des dédicaces. سلامة غتسيلي تسمغرا غندير هذه اللي غطاس الغاشي غير دياسن العسلامة سويرة دياسن مرة والسلامة غنساعد ديال تسويعة الهان السنية لهنا سافونس بيان لي بريباراتيف الكلية نعلم كيرا بوغور نركولا كوم دون توت شوز on ne peut pas les éviter malheureusement. Mais les choses ça se passe bien. يكون غادي نذكر ثورة ميلا خاطر طاسي نزورنا كيا دهكينا ضفسي غادي يفاغ مينيتني والحال ديجا يلا يي والنظام نغسي النظام كي طونكور يكتشيني غاسك سير d'autres CD qui ont d'autres chansons qui sont déjà qui attendent d'être chantées. Les chansons lentes. lentes وهذه اللي انتظاغن ذا شو صدير مرد نهي غطبسي sincèrement c'est pas facile parce que ثورا ينظرن يوعرسن الحال يوكن السوفوني طبسينا هاد روحنا دورجيستري باسكو ونسعرا براتيكمون نسعرا ثمعاونا دونك لا ماجوريتي خدمت لي موينسن كيدو غورني دو في هذاك ويدو غورن ديجا وفيغني كي ويدو غورن يسنو يزريغ باللي غطاس نو ذاك يعدن قبلي ونغوي ذاك مامي يبغى ثورا غاد السوفون ديسيدي سي فري لازم تدريب لازم يدريب لازم لي مويان لازم تصل الحوايج وكاين السوفون c'est-à-dire mis à part les compositions elles-mêmes c'est-à-dire mis à part تورا le texte la chanson et tout donc مثلا حقت تكشف السي دي هذيك شما ستوديو ويك ندير pour enregistrer ça prend beaucoup de moyens et donc صديرو زميرة يون باغ اكزومبل ما مثلا ساعة سنين ساعة 20 30 ندوغا شهور زميرة ديك شم ديريكتومون دي خدم سين ثلاثة يطبسين في بريد باسكو سي با بوسيبل باسكو سا فا كوتي financièrement ça coûte trop cher donc c'est pour ça que souvent donc يخدمن
أطبسي يوث دونك 6 10 توغاش انسي تسويت ومن بعد لا سويت. هي وقبل أد نكمل هكا كريم سلال نكذ حكيم أد نسل يوث تزليت سي تزلاتين كي ثمانوثين قيمتي ذنا ثيري وحدس ثيري مثل غيين ثيري ما تيمس يشعل نزيين ثيري مذ الحبس حبسينو نكي قليين زيا سيرني عجبي ثيري موحدس ثيري مثل غيين ثيري ما تيمس يشعل نزيين ثيري مذ الحبس حبسينو نكي قليين زيا سيرني عجبي ثيري ما تتكس لهلاكي وموطين ألما هذي غس القريح السنين ثيري ما تتكس لهلاكي وموطين ألما هذي غس قريح السنين ثيري ما تتقس ثين حملة وليو يتسيس من الماك مزرعة ثيري ما تتقاس حملة وليو يتسيس من الماك مزرعة ثانميرت حكيم قبل نكفو ثاذويل تاكيا ميل واش بغي غادي نيض ويذ نغثيذ اذا كدي سلنا كاكيا شراونيني غونيني غدا بوريكونوي ثانميرت pour l'invitation donc pour parler de mon CD de parler un petit peu sur mon parcours artistique اسنيني يويذ غدي سلن غويذا كي يبغان الدسن donc le 28 mars 2020 au la salle Patrolo Prévost Diocène dans le 73 55 Christophe Colomb à Montréal ouais. سنيني غلا عسلامة نون أثن تهجيه ون ثمغرا نسلامة تيلي ثمغرا يجرزن واتساعدي ميذنا ثلويت تسويعتي الهان une soirée qu'on fait tout pour vraiment la réussir et qu'elle va plaire à tout le monde. ثميرت حكيم نكيني سيسمي وسيسمنتي كيف سانك هذا كيني افودي جرزن دي الشغيه كيناك نحرك نزار نسرماك لو بلان سوكسي الى الالبوم كيني ثميرت صبرينا ثميرت ميرسي بوكو هذا ونينا قيمه دي لهنا